Kungani-ke uShembe-ke anihlalise emnyango-ke angazange nje anakhele indlu? Ingobani nje nihlukumeza kangaka? UNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwona, yena oyinkosi yezulu nomhlaba, kahlali emathempelini enziwe ngezandla. Well, niyezwa-ke uNkulunkulu uqobo lwakhe uyayirejecta-ke indaba yendlu. Ake simuzwe futhi ukuthi yena uthini. Kodwa ophezu konke akahlale ezindlini ezenziwe ngezandla, njengokusho kumprofethi ukuthi, izulu liyisihlalo sami sobukhosi. What house will you build for me? Niyakungakhela indlu yani na? Well, umsunguli-ke webandla-ke ubaba-ke u-Isaiah Shembe-ke, yebo ube uyikhandile-ke izindlu before-ke, kodwa-ke kuke kuhambe isikhathi-ke kwabonakala-ke ukuthi amakholwa ayanda kakhulu-ke njengokusho kwakhe-ke. Wangasasibona-ke isidingo sokuthi aqhubeke-ke akhe ezinye izindlu-ke ngoba ubesebonile-ke ukuthi amaNazaretha asazofika-ke abe maningi kakhulu-ke, njengoba ehamba emhlabeni-ke washo naye wathi-ke ithuna lakhe-ke ucela-ke ukuthi lingakhonkwa ngosemende ngoba-ke ufuna ukumila-ke ukuze-ke uNazaretha-ke bugcwale umhlaba wonke-ke. Leso kwaba isithembiso-ke wasenza-ke yena kudala, kodwa-ke namhlanje-ke siqhakazile-ke yiso lesi sisibukayo phambi kwethu-ke owasho-ke etshela-ke wayenabo-ke ngaleso sikhathi-ke.